28,500 dan huwa l-ammont ta' persuni li rrikorrow għand is-Soup Kitchen fis-sena 2025. Biex bekk, fit-12 xahar is-Soup Kitchen servit 85,500 ikla ta' nofsinhar u 28,100 lunch ippakjat. Mhux hekk biss, iżda f'temp ta' 4 snin ċewwe bejn l-2021 u l-2025 aktar minn 300 viżitatur irnexxilhom isibu impjieg grazzi għall-assistenza tas-Soup Kitchen. Is-Soup Kitchen tagħmel mirakli kbar grazzi għal volontieri illi jaħdmu magħha kif huwa stmat illi 6 volontieri jaħdmu bħala membri tal-bord u 75 volontieri ieħor huma helpers. Barra minn hekk, persuna waħda taħdem fuq bażi full-time u persuna oħra taħdem fuq bażi part-time. Dawn il-helpers ġejjin minn 62 pajjiż differenti minn madwar id-dinja kollha. Fosthom mill-Arġentina sat-Tajlandja, mill-Istati Uniti u l-Venezuela, saċ-Ċina, l-Iran u l-Kambodja. Is-Soup Kitchen toffri servizzi oħra grazzi għal avukat, żewġ infermiera, social worker u barbier illi joffri servizzi utli biex dawk li jirrikorru għas-Soup Kitchen ikollhom ħajja b'dinjeta. Flimkien mal-volontieri is-Soup Kitchen tiddependi ħafna wkoll fuq id-donazzjonijiet li jsiru. Matul is-sena 2025 id-donazzjonijiet ġew minn 68 kumpanija, 1140 individwu kif ukoll minn numru ta' visti minn skejjel u youth centers illi bkollox laħqu mal-1800 waħda. Tara ifisser illi bħala katina waħda il-kol kienu ta' sosten biex is-Soup Kitchen irnexxilha tipprovdi ikel lil dawn il-persuni illi m'għandhomx biżejjed flus biex jitrejqu. Il-maġġoranza ta' dawk illi rrikorrow għall-għajnuna kienu ġejjin minn Taslima, l-Imtarfa, Fgura, Msida, Pietà, Kirkop, San Pawl il-Baħar, Santa Venera, Ħamrun, Birkirkara, Bormla, Zebbuċ, il-Belt Valletta, Ħal-Ormi, Marsa, Florjana, Gżira u Ħalluqa. Is-Soup Kitchen tal-Belt fetet il-bibin tagħha fil-25 ta' Wissu 2021 u toffri diversi servizzi lil hemm minn Nikel.